Maite mba'éichapa Guido Fleita Cherera ape aimejeyma YouTube ikatuhag̃uáicha Charoi Pytyvõ Guarani ñe'ẽsapópe. Aníke nderesarái eheja neñe'ẽveve neremimo'ã ha emoneiséramo ikatukuaiténte avei emonei che rembiapo. Upéicharamo ñañepyrũ. Asa apo pa rundyha. Tembi'u ka'iku'a apo rehegua. Upéicharamo ko árape pehechaháicha ñañe'ẽtahína mba'éichapa ikatukua marandu oñe'ẽva ka'iku'a apo rehegua térã porã mba'éichapa karai ñe'ẽgui guaraníme oñembojere. Upéicharamo ñañepyrũ. Ka'iku'a. El ka'iku'a forma parte del repertorio de comida ancestral y tradicional campesina paraguaya. Aunque su nombre puede ser un poco curioso, se trata simplemente de un manjar elaborado con maíz molido cocido en paquetes de chala. Es muy similar a las humitas. En esta oportunidad te traemos su receta para que aprendas a prepararlos de la mano de expertos. Cocina paraguaya. Raciones 12 unidades. Calorías 250 kilocalorías. Preparación 20 minutos. Cocción 30 minutos. Total 50 minutos. Upéicharamo jahechatamba eichapa che ambohasa guaraníme ha peẽ guerekuéramo ambueháicha térãpe mbohasase ambueháicha ikatukuaánte avei pejapo. Ka'iku'a. Ka'iku'a ojejapóvantevoi yma guive tetã Paraguáipe. Ko tembi'u ha'e okaraygua rembi'u tee jepe ñahendúvo héra jaikuaase mba'érepa péicha oje'e chupe. Ko tembi'u hetéva niko ojejapo avatiku'i jehe'a oñembojy avatiky pirépe. Ojoguanungahína tembi'u umítaspe. Ko'ág̃a rogueru ndéve ijehe'apy ejapokuaa hag̃ua oikuaáva rehegua ndive. Moguapa Paraguay. Mboype g̃uarã pakõi ka'iku'arã. Kyrakue mokõi sa popa takusuguetevo. Esako'i mokõipa aravo'ípe ojy mbohapypa aravo'ípe. Aravo eikotevéva popa aravo'íre. Ingredientes: 10 choclos con chala, 5 cucharadas de manteca, 250 gramos de queso paraguay, sal al gusto. Preparación: lo primero que se debe hacer es retirar las chalas del choclo y proceder a lavarlas. Reservar. Como siguiente paso se debe desgranar los choclos y molerlos o licuarlos, luego juntarlo con el queso paraguay, la manteca y sal a gusto. Posteriormente mezclarlos hasta conseguir una masa homogénea. Jaiporútava. Pa avati ipirereheve. Poco iperenhengue cambu kunatágui. Mokõi sa popave guikue queso paraguay. Juky oñeikoteveháicha. Mba'éichapa ojejapo. Ñepyrũhaitépe ojepe'a avati pirégui ha ojejohéi porã. Avati pirekue potĩ ojeheja peteĩ hendápe. Upe rire ojejykýi avati ha ojejoso térã oñembo'i tendyry jerépe. Upe rire oñembojehe'a kesu paraguay, kamby kyratã ha juky oñeikoteveháicha reheve. Oñembojehe'apa porã ojuehe. Apehína ikatukuaa ndapeikuaái mba'épa he'iséko tendyry jerépe. Tendyry jerépe hína ápe he'ise licuadora. Néi. Upéicharamo. Luego se debe colocar una porción en cada chala, cerrar y anudar en los extremos y en el medio. Justo este último anudado será el que le dé la forma de ka'iku'a, cintura de mono. Una vez armados todos los ka'iku'a, colocarlos en una olla con suficiente agua y un poco de sal. Dejar hervir por unos 30 minutos. Retirar, abrir las chalas y servir caliente o frío.
Se pueden acompañar con un delicioso pesto, cebolla en julianas o una salsa de tu preferencia. Koanga emoita mishimi abati pirepe, embotu, eñapytyvate hayguigotu. Avei kwa iku ape, upevare oje'e chupe ka'ikua. Ojejapopa rire ka'ikua, oñemoĩ japepo oguereko hetáva y. Juky avei ipype. Eheja opupu mbohapypa aravo'i repýpe. Eguenohẽ tatágui ha emoĩ aripaka ári ha kuporã reheve térã hõsa. Ikatukuaa esako'i he'u hag̃ua ijyke rehéva rehegua pesto, cebolla sa'ípyre térã mboheha nde reimo'ãva hétava ka'ikua rehe. Néi, upéicharamo ápehína jaguereko ñe'ẽ ñamoesakãva'erã ha pévahína peñe'ẽ ha'e jahecháke mávapa ápe ajuhu peteĩ he'i mbojehahína he'ise salsa ápe he'i mboheha nde reimo'ãva hétava salsa de tu preferencia ajépa. Néi, ha avei ambue ñe'ẽ ikatúva ndojeikuaái ha'ehína pe aripaka. Aripaka niko hína ha'e mesa. Ikatukuaa niko aí ojeporu guaraníme mesa. Pévape ojeikuaavehína. Katu che ndaipuruséinte mesa oĩre guaraníme mba'éichapa oje'e. Ha upéicharamo che aipurúnte aripaka. Néi, jeharei katu hese upéicharamo. Tips para preparar. Esta receta también se puede preparar al vapor. Asimismo, las chalas para armar los ka'ikua deben estar frescas. De no ser así, es recomendable ponerlas en agua caliente para ablandarlas y así se puedan manipular fácilmente. Once por vez agua. Kotembi'u ikatuetente avei oñemboyy tatapytúpe. Avei avatipire ijapo hag̃ua ka'ikua katuete ikyrỹiva'erã. Naikyrỹiviramo iporãvéta emoĩ ytakúpe hu'ũve hag̃ua ikatu hag̃uáicha oñemba'apo hese apañuã'ỹ reheve. Néi, upéicharamo ápeve og̃uahẽ ñe'ẽ asa apó guaranimegua karai ñe'ẽgui ha péicharamo peikuaáma avei mba'éichapa ojejapo térã marandu oñembohasa térã ikatukuaa oñembohasa karai ñe'ẽgui castellanogui guaraníme. Péicha ag̃uahẽjeýma hu'ãme jajapomemékena ñe'ẽ asa ha tembi'u ka'ikua.